Itina mama atongo yikuma ilembetani ya ukamba ungu wa chama cha Wiper kothi kumwana musumbe Dr. William Ruto ndino mwaka wa status na kukomana na ke yu amwema amuika alani ataima chama cha Wiper ni mokile mawoni ke wadhukanyo ama maenda atongo ya suku ebeta chamani cha Wiper na kuthukuma na silikali ya osu niwe munga muwo ingi amuika animenda atongo manene na wasi wa umwe na kuweka kuwete waniko nika namba ya mukamba yosekibela cha usumbe huza kwa nini munene ukite wa mwakani wangilili miongoli na muanza Dan. Ngwatanio hii ya mwika kumva ilembetani ya ukamba ni makuswa vanene speaker wa kaunti ya Masaku Mwanduwa Nkiusia nola wa Kitui na atongo yangi alama ende na utambo kavomani ya musumbi wathukanu na muungamo wa chama cha Wiper. Ithieta andu ma mwika ma ukamba nitupikite kwithia tuyona kana pena atongoi methitwe mena kibuthia kingi muno kwa mutongoi witu His Excellency Stephen Kalonzo wa Musyoka. Pena atongoi tuonie mae wa kidogo ni chama ta speaker wa Masaku na speaker wa Kitui ukethia nimekwenda kukilo ukethia ameenda kwigwa tamabuthia Kalonzo nundu muoiwe na muigwa mutu obyobie ba chamani tuyenda musembe nundu kindu chambe ile judgment itu ni yukite na atongo yonthe ala mekwithila maisa litimbai tuina wea namo na onthe tuende kumenucha kwa atongo yazu speaker wa county assembly ya Masaku na wa Kitui ni mutu balukilie muno na imu twikithisia ibu tambai nundu wa kwenda mbeza ila muyune wa ba ni Ruto ila muune wa nundu wa njenzi undu inowaiwe twenda omutebia kana tuina wea nenyu na atongo yao nthe maendi yoza mbeza bae membwe mesi azuo nthe tutumite musi wavindani uni maende na uthuthe atongo yonthe maende na ngwatanio matekululutechwa maikengwa malarite maendeo igetekana ivinda hii ngwatanio niyo kwendeka ilembetani ya ukamba nikenda kivila cha usumbi kivikie kuoneka na kwa umunthio nungamite bano ni kwa undu wa kutetea mbai ya mukamba ila tikona ili kilelwa muno na ni bathukie muno na enda mwaki ni wakanie nthini wa chama kitu cha Wiper no twasekana wewe wabiniwa muno ebetange tina mubembela sana bandi ni wa chama kino cha Wiper enda no kwigwa utatona kwithukisia ndongo ithitu ya chama cha Wiper ula ni Stephen Kalonzo wa Musyoka nenda ndu imunenga ndaiya we kala kando na wikitwa dibaya munengwa mbesa niketha mukeke mubuko ni kondu wa mabumenu sai ithine tunamuiye na twetikila kana nitinengie mwana witu Stephen Kalonzo wa Musyoka mwana wa kumaluka nthi yo andu ala menda kwibetanga nthini wa chama cha Wiper nitonie maiki wa mubuko na maketa wa kwa state house mebithitwe nitonie ma speaker maituma kumo kamba meteto kuya nthini wa state house mathi makakengwe omana na nundu ni machama kitu cha Wiper asu ni mwandu ala nigitambo mbo mapetanga nthini wa chama kitu cha Wiper nundu asu na latimeta betroyas na ndola mende no betri chama kitu andola maketi kwa tamendo likilila kila tuendesie ona momo malo kenza school ndwizo kulwe ni chibu alongetu nundu wake nundu school fees ona ke chibu no kwelewa ni wambatie wigitia school fees wa primary school no tondo mwana secondary school saizi oyu na ni ukitumia kuona ciana zitwo na ciemu na ciana ciemu no kutwa school kabisa byo twemukulia mbai ya mukamba tukwata ni ivinda ni thino tuva mundu Stephen Kalonzo wa Musyoka state house na tuwekana na kau wiko kabisa pyu tuwekana kau wiko kabisa pyu ivinda niyo yakona ni ngwatano yitu na kungamira na mundu Stephen Kalonzo wa Musyoka ni munewia twa munenga ni mwana witu pa ya shikuru na twaze ine twamulecha athi katika mbai ila ingi kutukitania na kukwete kumbai bandu bamwe ivinda thitio ivinda ya kuona makao wala twambiye kuona na kwambia kuziokanizia ndeto ni vinda kuona ni ngwatano thitu ithieta akamba na kuka bandu bamwe ni kana tuona ni umoja wetu. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumva kaunti ni ya Masaku.